Laga jasmet tar pangkai lo lage MLA bija singing leng alang li ini tu society long nong nu kewan alang li bang piso aso phan katu nam pen ot nang nu kiklem video chesalam si ini tum karbia khai long Karbia Khailong social media along Facebook, WhatsApp kado web tarprek ajoine si ili tum episode so family kado governmental heklong prong lo lason ot langno apo se ka choklem posi ili tum la bangso tar bangke ka tanan ko lo alang li phan ili tum ke ka chudiri gantung mage MLA benta alang ni disqualify na po ke bang GR ni bangke alang li phan pasun bek na po ili tum ka chudiri gantung ke Karbino Thomas Council CM Tuliram lo hamara chudiri lo lapen ke Assam Chief Minister ma chudiri lo lapen ke BJP President ma chini lo Karbino BJP President Roland Kling ma chudiri lo alang li MLA bidasing ing le phan ke ili tum Karbi Angbong society pen masih alang li phan boycott nai ke bang GR ni la som pulong dare bang apiso aso anjir pipan kacunam persi orang nu ki claim pulo tangte ili tum society kwan sa prang namala lapen ke alang li MLA assembly long si hempre kalam kani du nangji alang li asum orang nu ka claim nai bang phukali labangan ini tum sodak pen pachini lo alang li phan society long pen boycott ang po athe alang li ka claim ke lahan lo ilim heklong prong lo alang li MLA al put deng lo pen ke assembly long hempre kalam alang li ni ronde lapen ke kapli kalang lang ne pia salam hai se ni rongji ini tum kata ke hempre ka farman kichi kijang bang khoro pi social amboy chielo lapen ke hempre ka farman ini tum ke nikan pikep chisonga lo karbia khai tu pini ani anta ini tum MLA atum ke amek prang mangwela pulo dante ini tum kuang sile tum karbia tu ini tum ainglong so tum paprang dun unpo lahelo ni tum kasi non man ke ni tum alang liban tar pang theglo non maga Assam University di fukam pasang si ni tarampo lamen ke alang liban ni tum kachisong make inkonte alang liban disqualified fatigue ang boge boycott ke tem ke ni kachisong ba inkonte lahelo tum pachini ang tung Ladaknya. The reason is that he has committed a very sinful things for the society, which cannot be accepted by our peoples. So we request the Honorable Chief Minister, Dr. Himanta Biswa Sarma, and the Honorable CEM, Dr. Tuliram Ronghang, to terminate from the post of MLA and from any designations that he holds. We also request the presidents of Bharatiya Janata Party, particularly Mr. Roland Killing, and the state president, Mr. Dilip Saikia, to terminate, to remove immediately from the post that he holds in the party, because he is not qualified to hold that post, and he is not qualified to be an MLA anymore. So we, the people of Karbi Anglong, wants his terminations immediately. Thank you. Berdasing leng go back. Berdasing leng go back. Oh, Isidulan. We also request the Honorable CEM Dr. Tuliram Ronghang and Dr. Himanta Biswa Sarma, Honorable Chief Minister of Assam, that we request you not to take with us during the tripartite talks on Article 244A in Delhi. He is not qualified and he is not fit to join with us. Thank you. Alipay tripartite talk ta non itu Karbing long tum hempre kang bomu dalang ponang dilo. Labida sing leng kan ke. Plani phone.